ngo vita vinaendelea. Basi tangu ngisa sitatungu cha baravuga ngo vita vinaendelea. Kazana kugira gucya imbaraga ziraza kazana imisizi ngoka dasara kazana. Muzamurebera kuki muzamurebera kumbuto kandi muzamurebera kubuzakora muzareba kumbuto umwanditsi aravuga ngo muzabarebera kumbuto bariko bahaye kwera izo ngizo nizo zizobereka imbuto nugukanguka twavuze ngo turasesera mu gukanguka taza kora icyaha umuntu wese uzoza wumva hayakora icyaha bakavuga ngo ni umurozi bakavuga ngo ni umuhehesi bakavuga ngo ni umusambanyi uwo wese muzovuga ngo uwo ntari maso arasinziriye n'inzira atoye ntabwo ari inzirisha he ntabwo ari inzirisha mu ijuru. Imana ikomeye, Imana y'imbaraga n'imbabazi, Imana ikunda ubwoko bwayo, Data tugiriye neza kuko tubaye muri uyu mwanya no gushaka kwawe. Muri twe ntabwo twabitekerezaga n'igihe twabitekerezaga ntitwari tuzi ko twabigeraho, ariko turagushimiye kuko uri umunyamaboko kandi uri umunyembaraga nyinshi. Ubwiza bwawe buratangaje, imbaraga zawe zirakomeye cyane, zimenya kugena ibihe n'imyanya ukatugenera ibihe byiza bisa nk'ibi umwana w'umuntu atabasha kubyigezaho kubw'imbaraga ze wenyine. Turagushimiye cyane kuko udukunda, imbaraga zawe zizahoraho iteka ryose. Papa turagushimiye kuko ari wewe munyamaboko. Sinzi kibaye tuguwe neza cyane kuva hanze tukaba turi mu rusengero rw'Imana kandi tunejejwe nuko hariko haririmbwa indirimbo z'ibihimbano by'umwuka. Abantu ko baratera hejuru cyane, bagatera hejuru bagasirimba kubera impamvu z'uko dukundana umunezero waduhaye. Nta kiguzi cobasha kubona uno munezero ntibiba. Abantu barasha mu byabo bakabyirirwamwo, ariko ntabwo baza batarika amaboko, ntibiza bishoboka ni rimwe na rimwe, ariko ntabwo gutarika amaboko zirebanga ngo abantu batere hejuru basirimbe, ariko n'umunezero waduhaye. Turagushimiye kuko ari ntaho uhana. Imbaraga zawe zararengeye cyane, imbaraga zawe ziteye ubwoba, imbaraga zawe zaturagaje ibitare. Abari basi kuko bakanuye ubashaho byihuse cyane. Imbaraga zawe zirakomeye, titwavuga iby'imbaraga zawe, iby'imbaraga zawe birarengeye cyane. Iby'imbaraga zawe, wow, iby'imbaraga zawe papa, iby'imbaraga zawe, yo, iby'imbaraga zawe birakomeye cyane. Turagushimiye, ishimwe ryawe rirakomeye. Iyo dutekereza, iyo dutekereza ibyawe biradutangaza cyane. Imbaraga wakoresheje ahantu hose wagiye unyura, ugenda uhindura ibintu, genda uhindura ibintu. Ntaho wanyuze ngo ureke guhindura ibintu. Ahantu hose wagiye unyura, abantu bagiye banyuramo umukwabo, waza gutambuka abantu bakanyurwamo n'umukwabo kubera kuko wari umunyembaraga. Habe na n'ubu umunyembaraga. Imbaraga zawe zizahoraho iteka ryose. Data turagushimiye kuko uduhaye kuba hano, turagushimiye kuko wakumanije iteraniro. Turagushimiye kuko imbaraga zawe zizahoraho iteka ryose. Amen. Yesu ashimwe. Turanezerewe cyane kubera ko Imana iduhaye kuba muri uyu mwanya. Imana ifite imbaraga zikomeye zirengeye cyane ibitekerezo by'abantu.
muri gahunda ntabwo twabitekerejeho cyane, ariko gahunda y'igiterane imaze kuba baraduhamagaye batubwira kuko hari amakutano, twumva kuko natwe dukwiriye kuba muri ano makutano. Ariko hagati muri gahunda tuba turi mu bindi byinshi nabyo bitaba bitworoheye, bigatuma rimwe na rimwe abantu bataba ahantu bashaka kuba boba kubera impamvu z'ibintu byinshi biba bidufite, tukaja muri ibi ugasanga kandi gabyiza nta handi hazafata umwanya ngo wihute cyane n'umwanya w'igitaramo. Iyo abantu babaye bari mu gitaramo, igitaramo nicyo cyambere kijya umwanya, nicyo nabonye kiza kijya umwanya, ugasanga amasaha aragiye kubera imbaraga z'igitaramo. Rero dushimiye Imana kuko Imana iduhaye kuba hano. Ndashima bene data bageze aha ngaha ejo bakoresheje imbaraga nyinshi. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha, barevera Maisha bakoresheje imbaraga nyinshi. Haleluya. Turashima abayobozi bose bari hano, abayobozi bose abapasiteri, Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha cyane. Nabonye na revera Muzehe Gadi, ntabwo turataramana kuva ageze muri kino gihugu, ariko namurangije numva ndanezerewe cyane. Haleluya. Imana yo mu ijuru imuhereza umugisha kuko twongeye kandi kubonana, kubera ko nigeze kunyura imuhira umunsi umwe bitameze neza. Icyo gihe twarabonanye zanibuka ko ntabundi twasubiye kubonana, ariko ndashima Imana kuko Imana yabarinze tukaba twongeye kandi gusubira kubonana. Haleluya. Ndashima iri teraniro ryose, turashima kubana na babe abacuranzi bo ku buhanga bukomeye, ndabona ibintu byose bimeze neza kandi n'amahoro. Haleluya. Turashima kubana na bamusuhuke bakoresheje ingufu nyinshi kuva iwabo. Turashima kubana n'abashitsi bavuye i Kigali. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. No kuvuga ngo icyo nacyo twogitaramiraho, icyo twogitaramiraho, usipokuwa ko atari cyo tugiye gutaramiraho, ariko icyo twogitaramiraho. Haleluya. Impamvu abantu barumye cyane, abantu barumye, noneho abantu baza basigara wenda bavugaho nk'amashimwe, ukumva abantu ko barashaka kuvuga ngo iyaba yaravuze gutya. Oya, ntabwo woshobora gucamura ururimi rwanje, kubera ko icyo natagetinze kuvuga ndakivuga, kandi kubera kuko nawe uko uvuga wo kuvuga. Nukuvuga ngo ntabwo turambije inshuro cyane, kubera twadushimira abantu n'amahoro. Turashima bene data batwakiriye hano n'ubundi bagikomeje kwakira abantu. Nukuvuga ngo abantu ntinya cyane, tinya abantu baba protocol, ngatinya n'abantu bicaza abantu. Nukuvuga ngo ako kazi ni akazi gakomeye. Abantu bamenya ko abantu baje, abantu bakabicaza protocol. Nukuvuga ngo ibyo bintu narabizitegereje sanga n'abantu bagira akazi gakomeye. Niyo mpamvu iyo ngiye kuja guhaguruka kuvuga, nza nkunda kuvuga ko ba protocol cyane, kubera ko ba protocol iyo banashatse ko tere ifatwa bitagoye, ba protocol baba mu mbaraga zifata tere bitagoye. Kandi iyo bashatse ko tere ifatwa, ba protocol nabo baba muri tayari mu bantu bashobora gufatisha tere vuba. Ba protocol buriya baba bakanuye cyane. Reka tuvuge ijambo ry'Imana turihuta cyane, naho bataduhaye umwanya, ariko kandi turawiha twenyine, turamenya uko tugenda, kubera ko n'amagambo yacu tuvuga ntabwo ari menshi cyane. Dusome n'igitabo cy'Abakorinto kuko bavuye gusoma ni hahandi muri teme igitabo cy'Abakorinto, igitabo cy'Abaroma 13 no ku 11. Umusomyi wa neza nadusomere. Umusomyi wa neza. Mikrofone aravuga ngo nuko muje mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Amen. Amen.
haleluya. Muvishije ijambo ry'Imana twokwicara tituba tubuze icyo tuvuga, nuko muje mugenza gutyo kuko agakiza karatwegereje kuruta igihe twizereye. Twakwicara ntabwo tuba dushaka, twicaye ubu nyine ntabwo tuba dushaka, nuko muje mugenza gutyo kuko agakiza k'Imana karatwegereye cyane kuruta igihe twizereye. Karatwegereye cyane kuruta igihe twizereye. Agakiza k'Imana karatwegereye cyane kuruta. Agakiza karushijeho kutwegera cyane. Agakiza karushijeho kutwegera kurusha igihe twizereye. Nukuvuga ngo kakomeje kuba active, kazanye umuvuduko mwinshi cyane, noneho kakomeje kutwegera kuruta igihe twizereye. Nukuvuga ngo twarizeye, inyuma yo kwizera kasubiye kugira izindi mbaraga, karatugomera cyane kuruta igihe twizereye. Nukuvuga ngo abantu ikinta abantu bakunze ubunyine, bakunze ibintu by'ubuhanga. Abantu bashaka ibintu by'ubuhanga. Tuje mu buhanga, twinjire mu bitabo cyane, ducukumbure ibitabo cyane, kubwo kugira ngo abantu bumva ahubwo kuko ariho bibaye. Ntabwo tuzocukumbura ibitabo cyane igihe tukiyaye tubona abantu batari ko bumva. Hari impamvu zituma tutinjira cyane, kubera kuko abantu batumva. Niyo mpamvu n'abashaka ubuhanga ntabwo bashobora kubona ubuhanga, kubera ko ntibaragera mu mwanya w'ubwo buhanga. Bashaka ubuhanga ariko ntibaragera mu mwanya w'ubuhanga. Bagaruke basubire batangirire hasi ku isani, bazamukane nivo ikwiriye ko bashaka ubuhanga. Ubushize twabanye n'umugabo umwe aratubwira ngo twari Nairobi, aratubwira ngo arabwiriza ubutumwa, ngo abantu ngo bamenyereye ngo ubutumwa, ngo bamenyereye ubutumwa ngo bworoshe ngo bw'imbombo. Ariko ngo aje kuvuga aravuga ngo noneho ngo aravuga ngo ubutumwa ngo abantu ngo nuguhekenya amabuye. Aratubwira ngo nuguhekenya amabuye. Uwo munsi niko yatubwiye. Uyu munsi naje numvise ko mvuga itenda nirundubula. Mubembe yaravuze ngo itenda nirundubula, nukuvuga ndagusika. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye. Iri jambo bavuze ngo nuko muje mugenza gutya mukanguke kuko agakiza ngo katwegereye kuruta igihe twizereye. Bagiye bashiramo cyane n'ijambo ryo gukanguka cyane. Niryo jambo batubwiye kuko ariryo jambo ryibanzweho, gukanguka, kuba maso, gukanguka. Nukuvuga ngo ijambo ryo gukanguka, ijambo gukanguka ni ijambo rigoye cyane. Kubwira abantu gukanguka ni ijambo rigoye cyane. Kugira ngo abantu babwire ngo ni mukanguke, abantu bose ubunyine uri kurabona abantu bose barakangutse. Hariho n'ibintu bifatika bigaragara bishobora kukwereka kuko bakangutse, ariko kandi badakangutse. Hari ibintu bifatika bigaragara barakwese, barambaye za costume, baranywesheje ihuzu bene zigezweho, ko barazana amasono yose agezweho mu buryo ushobora kubona ukavuga ngo neza aba bantu bari maso, bari tayari. Aba bantu bari tayari, ariko kandi batari tayari ntaho ntacuriko. Batari maso ntacuriko. Kuba maso bisaba imbaraga. Kuba maso bisaba imbaraga. Ndavuga abantu nka batatu
gusa babaye maso kandi abo niko karorero ku buzima bwacu kandi iyo niyo nzira natwe dushaka kunyuramo ubikunde wange niyo nzira uzanyuramo nimba uri maso birakureba nimba utari maso nanone birakureba ni ukuvuga ngo abo bantu nibo tuvuga kandi abo niko karorero muririmbyi aririmbye neza mwene data aravuze ngo umugabo ntabwenge ngo yagiye ndarwandiko agira ngo arinjira ngo kuko abandi binjira ngo asanga ngo atarufite kuba maso ni ukuvuga ngo kuba maso gukanura kuba maso niko kuzotuma tugera ku mwami kuba maso nicyo kizotuma tugera mu ijuru ahariho umwami kuba maso ntabwo muri ko murashakisha ibikomeye cyane ntimubona ibikomeye cyane igihe mutaraba maso ntimubona ibikomeye cyane igihe mutaraba maso ntabikomeye ibihari by'abantu bita ibikomeye ntibikomeye hari aho ibikomeye biri ariko kandi tutarageraho n'ubuhanga ntacyo ubuhanga nta muhanga uriho none ndashaka kubabwira ko nta muhanga nimba uri n'umuhanga ni ukuvuga ngo uri umuhanga utweretse ukuntu ufukama tukarebera ku mavi yawe ukuntu yabaye twavuga ngo uri umuhanga ariko bitari ibyo nduri umuhanga agakiza k'Imana karatwegereje cyane agakiza k'Imana karatwegereje kuruta igihe twizereye mube maso kuko agakiza k'Imana karatwegereje mube maso ngo kuko agakiza k'Imana karatwegereje ngo kuruta igihe twizereye kuruta ese iyo ikintu kikwegereye iyo ikintu cyakugezeho iyi modoka igufatiyeho furi gutya uzuvuga ngo nari mfuye none se neza izigwira gutya neza ukavuga ngo nari mfuye yari nkubisizu nari mfuye agakiza k'Imana ninde uri kukabona ninde uri kubona ko agakiza k'Imana katugezeho ninde uri kubona kuko agakiza k'Imana katugezeho ninde uri maso wabonye kuko agakiza k'Imana katugezeho abantu bose ubunyine urabona abantu bose uri mu kubareba wabareba ukabona abantu bari mu bindi ukabona abantu bari mu bindi wabareba ukabona bari mu bindi ukabona inzira igasa naho yabataye inzira bagasa naho bayirambiwe ukabona bariko barakunda ibyoroshe inzira si yo kugendamo uworoheje iyi si inzira yo kugendamo umuntu uri kugenda aha yagereranya iyi ni inzira yo kugendamo abantu biyahuye iyi ni inzira yabiyahuye iyi ni inzira y'ibiharamagara iyi ni inzira iteye ubwoba ni inzira y'abakangutse ni inzira y'abariko bareba aho baje iyi ni inzira y'abariko bareba aho baje aya maso aya ngaya ntazabona ino nzira aya maso aya ngaya yo kubona kawunga akongera kandi akabona umuceri aya maso ntazabona iyi nzira igira yandi maso azabona ino nzira hari amaso azabona ino nzira ni nayo maso azatuma niyo azanatuma umuntu akanguka ayo maso niyo azatuma umuntu akanguka umwanditsi yaravuze ngo arandika mu gitabo cy'Abaefeso aravuga ngo usinziriye we ngo kanguka ngo Kristo ngo abone ngo uburyo ngo akumurikira ngo usinziriye we ngo kanguka ngo Kristo ngo abone uburyo ngo akumurikira ngo ntimukabe ngo abafu ngo ahubwo ngo mube ngo abanyabwenge ngo mucunguze ngo uburyo umwete ngo kuko ngo iminsi ngo ari mibi kuba maso jambo ryo kuba maso Imana yatumye Samuel iramubwira ngo genda uje kwa Esayi uje kunimikira y'umwami ndagutumye genda uje kunimikira y'umwami kandi uramwimika mu butware bwa Sawuli niko ngutumye genda kandi ubikore
Samweli yacitse intege arabanza aravuga ngo ese ni gute nimika umwami nkamwimikira mu bundi bwami, iki kintu kirangururira urufu vuba. Haramubwira ngo ugende uje kwimika umwami natoye y'umwami. Kandi nibakubaza ngo ese mission yawe ufite hariya ni mission ki, uzovuga ngo ni igitambo naringiye gutamba, ariko ntuzovuga iby'umwami. Amaso twavuze ngo amaso tugiye gukurikirana y'amaso akanuye, amaso areba, niyo y'amaso areba niyo tugiye kuri, niyo tugiye kuvugaho. Nitumara dutanga umwanya tugiye kuzana amaso areba, y'amaso areba pana yangaya abona kawunga. Twavuze ngo yabona kawunga, harandi maso azabona. Kandi ayo maso n'amaso ahishe, n'amaso tazazanwa, n'amaso azazanwa no gupfukama. Hano nababwiye ngo gupfukama nta wundi muntu uteye ubwoba, ni umuntu gusa uzi amavi y'umuntu. Uwo muntu niwe gusa uteye, abandi bose barorosha. Nta muntu wese wo kwirukira kawunga hano muri uyu muhanda udashoboye, udafite akazi n'udafite uwo hanze, no kururimba uruwe taha hepfo nkabona kawunga. Nukuvuga ngo ibyo byose ni ibyino kandi birorosha. Beya noneho yasinziriye. Uzoza ukoraho buke gucangiye kurangiza tanga umwanya n'uwabandi. Twavuze gusa gukanguka, twavuze ijambo gukanguka, twavuze gukanguka. Turavuga ngo tugiye kuvuga gusa umuntu wakangutse, nimba ari babiri cyangwa batatu bakangutse, bagakanguka abantu bose bakabona kuko bakangutse. Iyo umuntu yakangutse abantu bose baza bakureba bakakwibazaho. Ingendo yawe ntizimera nk'iyabandi, habe n'imvugo yawe ntizimera nk'iyabandi, habe n'imirimo yawe ukora uzukora ukwawe. Uwo muntu baza bagenda bamwibazaho, uwo ni umuntu wakangutse. Umuntu wakangutse uzusanga asangiye n'abandi, yatikanije n'abandi, ariko ugasanga baza bamuvuga iyo atambuka, baza bavuga ngo nyanaka ngo agira ukwiwe azagenda, habe n'imvugo yiwe azavuga ukwiwe. Nukuvuga ngo ikije cyose akirehera kure, akamenya abari maso abakebye, abari maso akirehera kure, akamenya ngo iki kintu kije gifitiye umuvuduko kizogera kuri kubera kuko hari maso. Agakiza karatwegereje, azizera undi mwana w'umuntu ngo bagase ngo kuri mizeituni. Niko umusaza akamburisha yaravuga ngo azizera gucyo umwana w'umuntu ngo tugase kuri mizeituni, ngo nibwo azizera umwana w'umuntu. Amarusha yarahageze ngo bamumurika bene Yesayi ngo bari abahungu b'uburanga bwinshi bwiza bameze neza cyane, ngo barabareba ngo babarebye gutyo, ngo abitegereze ngo barabamurika, kandi bamabibwira ngo aha niho hariho umwami Uwiteka agiye kwimika. Ngo abasane ngo barabareba ngo babarebe gutyo, ngo abitegereze ngo aravuga ngo ntawe mpaye mbona, kubera kuko yarafite amaso y'Imana. Imana yari yamutumye, yarafite amaso y'Imana. Ngo yitegereze gutyo aravuga ngo muri abangaba ntawe mpaye mbona. Baramubwira ngo itegereze neza, itegereze neza. Aravuga ngo ndiko nditegereza ariko nkabona ntabwo ari muri abangaba. Kandi ngo bari abahungu beza, bari barafite amazuru yashugunutse, abahungu b'imisaya miremire cyane ba Eliya. Arabitegereza ariko ngo abarebe, ngo aravuga ngo yaye ngo Imana yatumye ngo ntabwo ari uyu. Imana yagize neza, Imana data mukuza yaje yicishije bugufi. Data ntiyazanye ubukana,
yaje yicishije bugufi kugira ngo natwe abatindi natwe tumubone, natwe tumugereho, natwe araducungura. Iyo azarangamye cyane akazira hakomeye, titwari kumubona. Twebwe ntitwari kumubona. Twebwe ntitwari kumubona. Ariko yarashe gute ngo araza ngo aravuga ngo ndaca mu kiraro, niho nabonye, niho mvukira, kugira ngo neza mbona ukuntu nteka isi yose nifate gute. Yarababajije ngo se ta wundi usigaye, baramubwira ngo arasigaye, ariko turabona ubwijisho ryawe ryatumwe kwimika ritimitse muri uwundi usigaye ko turabona ko bidashoboka. Niwe mwana wibagiranye kuri se na nyina, bagiye kumuzana, kabaje kumuzana nka hari umuntu w'imbura mu mara, kubera ko atamuritswe mu bandi bamuritswe mbere. Ijisho ry'Imana rizaribona rikabona uko abantu bata. Ngo yarababwira ngo nimugende mumuzane tuja kurya, tuja mu mafunguro atarashika. Baragiye ngo bamushitse gutyo, ngo ashikaguka, ngo ndigeza nda indi statement yakoresheje ngo amubaze nini na yaraserutse, aravuga ngo bamumena amavuta y'ihembe. Iyo mwihembe ngo bisobanura ngo n'ubwami bukomeye cyane. Ijisho rireba, tuzoja mu ijuru dukoresheje amaso areba akamenya ikibi. Nta muntu ukanuye ufite ijisho ry'Imana uri maso uzi ukora icyaha. Tugiye kurangiza kugira ngo dutange umwanya. Ngo yamye aseka aravuga ngo n'uyu, kubera kuko ijisho ryiwe ryari ijisho ritareba nk'uko abantu bareba. Umwanditsi yaravuze ngo ijisho ry'Imana ngo ntireba ngo kuko abantu bareba. Aho muri cyo gice ijisho ry'abantu ntiriza rireba kuko ijisho ry'Imana rireba. Ndababwiza ukuri, nta muntu uri maso uzi ukora icyaha, nta muntu uri maso uzuba umurozi, nta muntu uri maso uzuba ijine. Ubu nyine bafite bagize puissance z'amajine. Abayumbe mube maso mugiye kunigana n'ibikomeye. Ubu bagize puissance za jine, bafite imbaraga zo kwihindura urusisi, kwihindura akanyegeri, kwihindura umuyaga. Umuntu mwari mwaramenyereye bene twatundi ngo bateze hariya baje gukura mugakura ishashe n'ishupa. Ubu bafite puissance ikomeye, kwihindura umuyaga hwa hakaba guciye. Teknoloji ya Satani, muri ko muragira ngo teknoloji ya Satani igeze kure. Abariko basenga Imana neza barabizi kuko teknoloji ya Satani igeze kure. Teknoloji ya Satani igeze kure, ndabibabwiza ukuri. Muri ko muragira ngo aya maso aya tashobora kubona teknoloji ya Satani ahantu igeze none. Kwihindura umuyaga, kwihindura amagufwa, kwihindura secret kaka kandi ugasanga ibintu byabicangaranyije. Mwaza mugira inzira bazakiyemo, ariko ni teknoloji ya Satani. Ni bande bazingura ivyo ngibyo? Ni bakaruboba aberetswe Kasuka Nyunda, aberetswe Kasuka Nyunda. Tuzoja mu ijuru ry'Imana, aho imanza zidacibwa amakuta, ngo ayo ni amakuru y'impamo. Tuzoja mu ijuru ry'Imana, aho imanza zidacibwa, ngo ayo ni amakuru ngo y'impamo. Tuzoja mu ijuru ry'Imana. Mureke turangize dutanga agatuti kabandi. Gihe cyo gukanguka kiratwegereje. Mukanguke, niko bivuga ngo mukanguke, kuko igihe ngo kiratwegereje kuruta igihe twizereye. Agakiza karatwegereje kuruta igihe twizereye. Agakiza
se muri mukubana abantu mwabanyuzamwe amaso mukabana bafite inzira iri kije mu ijuru se uri mukubana bafite inzira yino gusa ukabona ko barakweta ukabona ko barahirimbanira amafaranga loke tangaza lobele de la loi tout pese quoi de côté des ala passer de moi de loketa bande de sikasika kokota sima de bozapas faranga we ifaranga zale tobubi mitima igiyate ifaranga zitera haba twara habaga tutaragira abana hanze twara habaga twara imfura twagiraga abana bakaragira inka bazicura tugakama habe n'ubu twotaramira Imana gusa tugataramira Imana gusa Imana gusa hari abantu baje kurimbuka se hari icyo Imana itavuze ibi tugezemo Imana zose Imana yagiye ibikora Imana yagiye ibivuga ariko ndababwiza ukuri ni mukanguke kugira ngo tube maso turwane n'igihe turi mu gihe kiri mu iyoberane turi mu gihe kiri mu iyoberane aba bose mubona basana bakangutse ntibakangutse ukangutse muzamurebera kuki muzamurebera ku mbuto kandi muzamurebera ku bizakora muzareba ku mbuto umwanditsi yaravuga ngo muzabarebera ku mbuto bariko bahaye kwera izo ngizo nizo zizobereka imbuto nugukanguka twavuze ngo turasesera mu gukanguka nababwira kantu kabwa gatoya gira ndangize Odela messe professeur le for rivede minimeni sa fortela beli la loi kelema e mesalare meri afere rose meri pari di alicati o sala meri dea aliko vira come umunsi mwenda hantu na mama na umwana araje yamaza yirukanka ngo ashike yamambwira ngo ibati ikibazo kirabaye yamambwira ngo mama ubunyine ngo arahwereye ngo ambwire nama nirukanka kubera ko yari umuyumbe kandi twari dufatikanije wari ufite umukingo ukomeye cyane nama nirukanka ngo mare gushika gusana amasanga abantu kera bagose baraho kera babayita yari n'igipoyo iri umuntu yarembaga vuba byihuta bazaga bazana igipoyo cy'umupando nico apana kuboha cy'umupando bakazana imigani ibiri nukuvanga ubwo ngubwo nukuvanga baba bagutabaye cyane ngo mare gushika nanje nari naraye mu giteramo nasaze umutwe uri mu imirishi ikomeye ngo mare gushika ndababwira namagenda timumusohora abantu bama birukanga amasika amava ngo dore ngo none ngo nyana kaje yasaze ngo aravuze ngo umuntu ngo tibamujana ngo nimwumve mu byaha yavuga baraza ndababwira ngo ndabanza nsenge baravuga ngo ngahe gasenga numara usohoke ndababwira ngo ndasenga ariko kandi sinsohoka vuba ngiye gusenga ndasenga ndongera ndasenga ndakitiva ndongera ndasenga hari muri saa kenda twinjira mu isaha 11 bajya kugira gucyo mbona kera abantu bamwe bagiye bajya abantu bose bari baje gusezera ngo umuntu arapfuye kera mbona bose bikuyemo usanga zanumva senga ngo tuza kugeza mu isaha 3 groupe y'abakirashika numva ko barimba ngo vita vinaendelea basi ngo mu isaha 3 gucya baravuga ngo vita vinaendelea kazana kugira gucya imbaraga ziraza kazana imisizi kokuka dasara kazana turasenga Imana itanga gahunda ngo tuza kugeza muri sayine wa muntu aravuga yari umuntu yari afite umwana w'uruhinja yaramaze iminsi 3 abyaye aravuga ngo nimumpeze umwana wanje ari he atangiye kurira ubwenge buragarutse bamuhaye umwana wiwe aronkeje
ngo abe mu gitondo induru ziravuga ngo noneho ngo karabaye, ngo noneho ngo babayumbe ngo barasase, ngo mwabonye ngo umuntu ngo ahantu ngo yarageze, ngo noneho ngo ntabwo uzosubira kurara ngo muri uyu muhanda ngo utarimwe ngo abayumbe, ngo se ngo uriya muntu ngo yari yishwe niki. Ariko kandi ntabwo uwo mwanya hahise hamanuka imbaraga zirimo amaso atameze nk'ay'abantu bari bakikije ubwo ngubwo. Kandi ndibivuga kuko hari ikibazo bari oya, gusa hariho imbaraga zari zahishuye ikibazo n'abandi bahari, ariko babona basa n'abadutaye, babona dusa naho twabataye. Ariko Imana yo mu ijuru igira imbaraga, igira amaso kandi zibona. Ni ukuvuga ngo ufite amaso y'Imana taza akora icyaha. Umuntu wese uzoza wumva hayakora icyaha, bakavuga ngo ni umurozi, bakavuga ngo ni umuhehesi, bakavuga ngo ni umusambanyi, uwo wese muzovuga ngo uwo ntari maso arasinziriye, n'inzira atoye ntabwo ari inzirisha he, ntabwo ari inzirisha mu ijuru. Ni ukuvuga ngo umuntu uri maso ntashobora gukora ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo ibyo tushobora kubikora kandi uri kuja mu ijuru, kubera ko ijuru ry'Imana ritashamwe abari maso, kandi ni ijuru ry'abera, ni ijuru ry'abera. Giye kuvuga umuntu umwe gusa nitumara turangize dutanga umwanya natwanye umwanya w'abandi. Bahudumiye bama bansebura muri muri ibi bisirimba, iyo basirimbye kujyana ariko nigana n'intebe hariya, iyo basirimbye kubera ko ari byo bintu nza numva byagize chronique, iyo basirimbye baza basebura nza numva imirisho mu mutwe iri kihonda honda bujya basirimbye. Dawudi nubundi niwe ngiye kurangirizaho. Dawudi ntabwo yigeze amena secret yiwe y'imbaraga agira habe n'umunsi umwe. Ta secret ya Dawudi yamenye habe n'umunsi umwe. Nukuvuga ngo Dawudi yagiye yigaragaza ku bintu bibiri, kandi nabyo akabigaragaza urugamba ruhiye. Ariko umuntu uri maso ntabwo azayita imbere, kubera ko akazi k'umuntu uri maso gahoraho. Umuntu uri maso uri gusenga Imana ntazarwanira gatuti, ntazanarwanira ameza, ntazanarwanira amazi ya Rwenzori ariya baza bavuga ngo baza bayarwanira, ntazayarwanira kubera ko uri maso iteka agira akazi. Nta mushomeri uba mu Mana, nta na mushomeri wamenye Imana ubaho. Iteka batura ari abanyakazi. Uza usenga kwansha mu gitondo ugasenga kugeza ejo ukiri gusenga, habe niyo ugize ngo uraja muri pause telefoni zivivura ikavivura barwa bakaza kuguhiga, kubera ko uri mu kibisanyo cy'Imana. Aba bose banigana ndababwiza ukuri nuko ari abashomeri, ariko nta musenzi wasenze Imana wahamagawe n'Imana ushobora kunigana ngo agire umwanya niganira uwo ari we wese, kubera ko aba yarahamagawe kandi abazi icyo gukora kandi abari maso. Dawudi bama bamutuma ngo genda, urugamba rurahari kandi rutuyeho rw'Abafilisitiya, genda. Isara mubwira ngo genda urebe uko urugamba rumeze. Yamagira gucya yamagenda ngo yamyajana gusa, yamyagenda afite gusa ibyo gusura abari ku rugamba, ngo yamaze kuhagera ahageze ubwo Bibiliya ntizivuga ngo ko yari yarigeze kuvuga ko yagwanye n'intare, ntabwo yari yigeze kuvuga ko yagwanye n'idubu, ntabwo yigeze kubivuga. Bibiliya zivuga ngo ubwo agiye guhangana na Goliyati nibwo yabivuze. Azavuga ingora kuko mbuye nayo vuba ino mikoro azavuga nje kwitera hejuru mbaye mvuga gusa, murambabarira kandi gira n'ijwi rinini risandara. Gusa ngo yarahagaze ngo takindi kintu yakoze, yarahagaze ngo ahurirana n'uko Goliyati ngo yamirije, kubera ko ngo iyo minsi ngo yaragize iminsi 40 haya akabyuka yasaze. Iminsi 40 ngo yazaga, iyo minsi yose ngo yazaga abyuka ngo yasaze. Ihurirana n'uwo munsi Dawudi yaharaye yahageze. Ijambo yashitse yaravuze ngo ntabwo ndumva Imana itukwa, ntabwo ndumva Imana itukwa. Aravuga ngo kubera icyo kintu ndarwana, kubera yarakanuye, yari kwareba akamenya neza, akamenya imbaraga zimurimo, akamenya n'imbaraga Abafilisitiya bafite. Nta rindi jambo yakoze.
amakuru ngo ararandagatana gutya ngo yamayinjira ku mwami. Umwami ngo bamavuga ngo hariho umuhungu hano wavuze ngo yorwana. Baramubajije ngo bamubaza bisubiramo njewe n'urwana. Abandi bashaka kumutwama baramubwira barabashaka kumutwama ceceka. Wewe kwanza ugira kaboneo kuva na kera we. Aravuga ngo ndasubiramo ndarwana. Ndabizi kuko ndarumva Imana ituko. Yari afite ijisho ribona Imana. Tiworirimba Imana nguririmba Imana bwira uririmba Imana ariko nusohoka gutya wama warara ugwe mu mworera kandi ugwe mu hari ibyaha bimwe bavuga ngo nakiguyeho hari icyaha cy'amayetapa 3 hari icyaha cyo gutekereza hari icyaha cyo kugenda hari icyaha cyo gukora wowe ibyaha iyo etapa y'icyo cyaha wowe utarigarura utekereze ukwete ikikwete ugende usubire kandi ukore wowe umutima wawe utarakugarura aho ukuri maso urimbu ntarindi jambo ngo yakoze yaravuze gusa kubera ko Imana yabanye nanje ndagiye mu misozi y'Igorari ndabizi ko nese uyu mufilisitiya ndamukigihanga kandi ndamunesha hari ijambo yakoze ngo baramubashije ngo bamwegereye cyane ngo arababwira ngo kenshi nazaga ndagira indama za data ngategwa n'idubu ngategwa n'intare ariko kandi ngo byantera ngo imbaraga ngo zikanzaho ngo nkayifata ngo ngahubuka ngo kayiwambura ngo kandi ngo kayivutagura ngo ngayica ngo ngahubuka ngo nkayifata ngo nkayivutagura ngo ngayica ngo namara ngo kayiwaka arabango kubera icyo kintu si imbaraga zanje ni imbaraga za data inza numva zimbamwo nicyo gituma nuriya mufilisitiya ndamwica kimwe nuko nishe izo ntare aramanuka wese amanuka aramanuka ngo yamanutse atari kashidikanya ngo yamanutse atari kwareba ko hari undi umukurikiye yamanutse wenyine kubera ko yari afite ngo iyerekwa rikomeye abaza bavuga ngo yari afite imbaraga ngo zari ko zikurura guca dawu Goliyati w'Igati ngo imbaraga yari afite n'iyerekwa yari afite ngo ibuye ryamwishe ngo yazabona ubugari bwiwe ngo ibuye riruta ubugari kandi ngo yamuteresheje ibuye ry'umuhumetso urumva ni ibuye rito ariko iyerekwa ngo yari ko yumva ibuye ariko rifite uburemere kuruta Goliyati w'Igati niyerekwa rireba umuntu wese ugikora icyaha wese uwo muntu arasinziriye ari muri tosiki bya gatatu arahungira ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo igihe cyo gukanguka kiratwegereje kuruta igihe agakiza karatwegereje kuruta igihe twizereye agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye takindi kintu cyo turamira gusa tworamigwa n'amafi yaravuze kamburisha aravuga ngo sinzizera umwana w'umuntu zizera umwana w'umuntu tugeze kuri Mizeituni nibwo zizera umwana w'umuntu nushaka aba bose bari ino ndakubwiza ukuru bakureho amaso ugenda ufukami wawe ubonesha Imana amaso yawe atarayo bizaguproteje mu ndambara zose ugenda uhura nazo igihe wafukamye ugasenga ukibonera amaso Imana yawe ikakwiyereka amaso yawe atari amaso y'umuntu agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye agakiza k'Imana karatwegereye mube maso kuko agakiza katwegereye kuruta igihe bene data twizereye agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye nukuvuga ngo n'ijuru ry'Imana nuruza n'ijuru ry'Imana nuruza ijuru ry'Imana ntirikangwa kuko utagiye muri Amerika ijuru ry'Imana ntirikangwa ko abana bawe batagiye muri Amerika ijuru ry'Imana ntirikangwa kuko udafite processes yo kuja muri Amerika nukuvuga ngo ijuru ry'Imana ririhariye ijuru ry'Imana rirakomeye ritandukanye n'ibyo byose bari mu kugenda bamara kugenda bagerira muri Amerika bagatibukira mu ifaranga bakagwayo buri munsi baratanga amayitaje bakavuga ngo tuzaturara tunigana ngo nimsisi mu dusengere benshi baza batubwira ngo dufite ibibazo kimwe nini wacu muri Afrika ino tawe uravuga ngo mwizina gifaranga amadolari 1000 mfite mu mufuko satani hunga aza mwinjira akamukubita ifaranga zihari ziri mu mufuka habe nawe tuzuvuga ngo mwizina rya Yesu ifaranga afite iwanje banoherereje nizigira ico zimarira ta munsi urabivuga ariko uzuzicaho
ukavuga ngo mu izina ry'Imana, kandi bizakomeye ukavuga ngo Imana yonyine gusa nigize gute niyibizi, niyo yonyine yogira gute, ntawe uvuga ngo ifaranga zirakora, ari no muri Afrika ari no muri Amerika. Kizana twegereye kuruti ke twizereye. Mwanditsi aravuga ngo arandika aravuga ngo usinziriye we kanguka, usinziriye kanguka ngo Kristo abone ngo uburyo akumurikira, undi tukaba bapfu ngo ahubwo ngo tube abanyabwenge, ngo ducunguze ubujya umwete, ngo ducunguze ubujya umwete. Yaravuze yari yaravuga ngo gusenga kumukiranutsi ngo kugira imbaraga ngo yasenga n'umwete, mwaturirane ibyaha, gusenga kumukiranutsi kugira imbaraga iyo asenganye umwete, mwaturirane ibyaha. Agakiza karatwegereje kuruta igihe twizereye. Bene data turarangije, ariko byoba byiza kuko iki ni igihe dufite occasion ya nyuma kandi y'amahitamo. Iyi ni occasion ya nyuma y'amahitamo. Iyi ni occasion ya nyuma y'amahitamo. Ko bimika abandi bashimura abandi bakora impanuka yo bari mu yaro iyo ubibona babika abandi bashimura abandi bakora impanuka. Imana y'imbaraga n'imbabazi, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana twabonye, Imana y'imbaraga, 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 Imana we, Imana y'imbaraga. Oh, Imana y'imbaraga, Imana y'imbaraga, Imana y'imbaraga. Oh, Imana y'imbaraga we, ayi data we, Imana y'imbaraga. Oh, Imana, oh, Imana, oh, Imana y'imbaraga, Imana twabonye, Imana yakoze imirimo ikomeye, Imana y'imbaraga. Oh, data we, Imana, ayiwe, oh, Imana, ayi, Imana. Oh, oh, data turagushimiye kuko uzohora. Oh, data asante kuko uri Imana ikomeye, asante kuko ari wewe uturangaje imbere kuzageza tukugezeho tukakubona, asante kuko washije kubana natwe muri byose data. Amen.